ngibingelela bonke abazivakashele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibingelele bonke abazalwane abakhona-ke namhlanje. Special greetings abazalwane base-SDF, siyabonga ukuthi nibe kanye nathi. Kulaba abashaka abangazi igama ngokulengwa wadla nesibongo, sizoshare izwi nani namhlanje. Ayibonge Nkosi. So namhlanje bazalwane ngifuna sibheke incwadi ezahlukahlukene ngomqondo ukuthi reflect ku-2025 ubuhle benkosi. Umusa uNkulunkulu asenzele wona ey'ntweni ey'ningi ezidlule zona ey'ngafani. Abanye 2025 bekuwunyaka omnandi, abanye bekuwunyaka onzima, abanye bethu beqhubeka nje la kugcine khona 2024 iy'nkinga nje ey'ngapheli. Kodwa noma kunjalo ikhona into esingambonga ngayo uNkulunkulu, ngoba noma sidlule ey'khathini ey'nzima nezimnandi uhleze khona. Uyena futhi owenza ukuthi lezo zimo zifike ey'mpilweni zethu. Mase ifikile futhi akashiyi uhleze khona. Noma siyajabula, noma siyakhala, noma khona inkinga ngaleso sikhathi, kodwa usimakade usuke khona. Amen. Ngifisa sibheke incwadi yabaseFilipi chapter 1. Ngifuna okokuqala sibonge insindiso uNkulunkulu. Sibonge isalvation ku-2025. Sibonge ukuthi noma iy'khathi kade zinzima azange backslide samshiya uNkulunkulu. Kunzima kunjalo, kungadleki baba kunjalo, insindiso sisenayo, azange simshiye uNkulunkulu. Azange simshiye uNkulunkulu ngezenzo, azange simshiye futhi uNkulunkulu nangenhliziyo zethu. Ngoba kuyenzeka abazalwane sibe nabo, siqhubeke sikhonzelane nabo, kanti sebemshiyile uNkulunkulu ngey'nhliziyo zabo. Amen. Ngicela sibheke incwadi yabaseFilipi chapter 1 wakhona. So kuwa nje uverse 3 kuya 6. So Paul ubhalela abazalwane baseFilipi la, kodwa ipholi labo elikhulu kakhulu lilapha uverse 6, kodwa ukuze siqale kahle sizoqala la kuverse 3. Uthi ngiyambonga uNkulunkulu wami ngezikhathi zonke engikhumbula ngazo. Njalo ekunxuseleni kwami nginxusa ngokuthokoza ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini kusukela ngosuku lokuqala kuze kube manje. Verse 6. Nginesibindi ngempela sokuthi okuqalile umsebenzi omuhle kini uza kufeza kuze kube usuku lukaKristu uJesu. Amen. Uma uPaul ebhalela labazalwane isibiniso lesi, ubhalela ebonga uNkulunkulu, ebonga nangendlela abahlanganyela ngayo evangelini. Ethi njalo mayithandaze inxusa uyambonga uNkulunkulu ngenxa yokuthi labazalwane bahlanganyela evangelini, ngenxa yokuthi ngaso sonke isikhathi bamqondo omunye maqondana nezwi likaNkulunkulu. UPaul ebabhalela labazalwane kanye uma ubheka indlela uPaul abhala ngayo ephethini yakhe ey'ncwadini ey'ningi, unaba nesingeniso nje sibakhona. Adumisa uNkulunkulu ngabazalwane bonke, noma adumisa uNkulunkulu ngezinto ezisuke zenzeka lapho kuleso sikhathi. Kodwa ezinye zezinto uPaul ayishoyo la kuverse 6, uthi unesibindi ngempela sokuthi lo oqalile umsebenzi ey'mpilweni zabo uzofeza kuze kube ukuthi uKristu uyabuya. Ukhuluma ngensindiso kulabazalwane ukuthi uJesu Kristu wabafela okuyena owabenza ukuthi bamthande uNkulunkulu, baphenduke ezonweni zabo, bayeka amanyala nesono, bakhathalele ukungcwele. Uthi loyo oqalile lo msebenzi uyamthemba ukuthi uyophinda ufeze ey'mpilweni zabo. Ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu lo owanilanda lapha ezonweni, owanilanda lapha emanyaleni, owanilanda lapha ekungcoleni, ngiyamthemba njengoba anilanda ukuthi uzoqhubeka futhi anenze njani, anilonde kuzokuba ukuthi uJesu uyabuya. uPaul into akhuluma ngayo la, ukhuluma ngevangeli, ukhuluma ngoKristu esasike abantu abakholwayo abasindisiwe. Uthi lo msebenzi uqala uNkulunkulu
uPaul leyo nto ibalekile kuyena ukuthi ayiveze kulabazalwane ukuthi uma uNkulunkulu eseqalile umsebenzi wasindiswa wakwenza wamthanda wena unalutho ongayenza ukuyigcina ekukholweni awunawo amandla ukuyigcina ekukholweni awunawo amandla okusinqaba isono awunawo amandla okuyinqaba lezi zinto ezamanyana nezincithakalo emhlabeni ebukeka ithandeka kodwa lo oqalile umsebenzi uye oqhubekayo uyena ogcina labazalwane ukuthi bangawi bawele ezonweni uyena owenza labazalwane ukuthi baphokophelele ebungcweleni uyena owenza labazalwane ukuthi bathobelane uyena owenza labazalwane ukuthi babe nothando komunye nomunye nasemndenini yabo ingakho uPaul ngiyamthemba ngempela lo uqalile lo msebenzi mina ukuthi uzowuqhubeza aze kuze kube ukuthi uJesu uyabuya uPaul mayebhalela labazalwane akabanike umqondo ukuthi i-time frame mhlawumbe kuzokuba ukuthi ula emhlabeni mhlawumbe ngale age uthi kuzokuba ukuthi uKristu uyabuya ubanika umqondo ukuthi uNkulunkulu uyena obiza abantu ensindisweni njengoba thina singamfuni sinamthanda uNkulunkulu nathi sasinjalo makhulunywa ngevangeli sifuna lutho ngoJesu unless lo Jesu uma ezoza ngeindlela zethu nangama instructions zethu uma ezoza ngawo ama instructions asiwafuni ngoba compromise vele le nature yethu ungcobo i-compromise lento yokuthi mina ngifuna ukuyishanga nangala ngifuna ukungena ngala uJesu kuye ngene ngala idlozini ngifuna ukungena la kuJesu kuye ngenze ezinye zezinto ezenziwa abanye abantu bonke nje emhlabeni ingakho ethi uPaul lo uqalile umsebenzi uyena ozofeza ngoba vele ufika kunjalo empilweni zethu ufika sixhamalazile sithi siphathe uJesu ngala siphathe nokunye ngala athi lo esoqalile umsebenzi aqala asebenze enhlizweni zethu aqala isuse lezi zinto siyibona nathi isuka sisuka lesono kade ungafuna ukuphenduka kusona ebisuke leyankani isuke leyanhliziyo namaqhubu isuka yonke into ngoba lo uqalile umsebenzi uyena oqhubezayo umsebenzi yayizwa lonto bazalwane uma ucabanga ubone uzovula isite yokwakhiwa lo uqalile ugandaka ohamba ogandaka uyazi ukuthi kumele i-level ifike kuphi uyazi ukuthi kunamatshanga kanani lapho kuzodingeka lephi ithuluzi ngayiphi indlela khona la izongena kahle khona ngogandaganda besoft khona la izodinga khona ukuthi aqhobhoze i-intention ukulevela kahle ukuze kuzoqala i-foundation yomuzi kanjalo uJesu wayenjalo kuthina ingakho uma ebhalela labazalwane athi unesibindi uPaul akayidoubt lento akayidoubt uPaul ngoba nayo bekubulala vele abazalwane wafika lo muntu wafika uJesu wawuqala umsebenzi empilweni yakhe wamlevela kahle uPaul uma eseyisho lento ebhalela labazalwane uyisho with confidence uyamazi lo uqale lo msebenzi uyazi ukuthi uzoqhubeza uze kube yileso sikhathi inkosi weliyasibiza noma kufika uKristu kanjalo nathina 2025 ngeke sikhombe lutho ukuthi sigcine ngamandla ethu insindisweni ngeke ukhombe lutho ukuthi wena there is no ungawelanga isonweni ingoba unamathiphi owabukayo unento nayo oyikala ngayo anginjalo abazalwane ingakho mihla namalanga masivuka silwa nesono silwa nezilingo silwa nama temptations anhlobonhlobo isemsebenzini sekhaya usebenza nongasebenzi isilingo sikhona isilingo asibheke ukuthi uyasebenza unemali engakanani inhloso ukuthi umphefumulo wakho ufe akekho umuntu ongathi 2025 ngempela yena uyigcinile ngawa khamanga akekho futhi ongama asho ngesibindi ukuthi angihlehlanga mina ekholweni ngenxa ya 1 no 2 no 3 ngabe sekuyimisebenzi yakhe ngabe uyo uqalile lo msebenzi manje njalo njengoba sila siyophetha 2025 siuphetha siyabonga inkosi nasiyamangala masibheka abanye besihamba nabo sebeshile uthembe ehlala phansi wayibuka lento ayikho lento
ake ayikho lento uNkulunkulu ngeke ngiyimele mina lento ngiyashiya ngibuyele emuva hlehla abanye sihlangana nabo usefaka ibovu useyisangoma awuthembi useshile ngoba lento bezama ukuyiphatha ngezakhe ikhwelo yamhluli bengeke simbonge uNkulunkulu ngensindiso 2025 ukuthi simile kungenxa yalo oqala umsebenzi akusikona lokho kuphela siyazi ukuthi uye futhi ozowuphetha lo msebenzi awufeze noma sithule la emhlabeni sifa masiya ngale siyopresenta vele imisebenzi yakhe ayenzile kuthina siyombonga uNkulunkulu noma sidlula lo mhlaba ukuthi inkosi siyabonga waqala umsebenzi ngingafuni lutho ohlangene nawe ngaziwa ngento eziningi wafika wayisusa yonke lonke na 2025 uNkulunkulu wenze njalo ngensindiso yethu awubuke nje nawe ilingo oyitholayo ekhaya ilingo oyitholayo emsebenzini uthi sometimes kube nzima ekukholweni uzohlala phansi uthi angisayi enkonzweni athi uNkulunkulu konje mungayo uzohlala wenzini amnika amandla uNkulunkulu ngcono ungene neThaphu usulethe enkonzweni kodwa ufike ngoba uNkulunkulu uyayikhathalela ini insindiso yethu bengeke simbonge uNkulunkulu 2025 simbonge ngensindiso simbonge ukuthi azange simhlubuke ngoba bakhona bamhlubukile ngenxa yemali bamhlubukile abanye ngenxa yokuthi ziningi izinto ekumele sizilandele kuleli iBhayibheli bamhlubukile ngenxa yokuthi abanye iphelile mhlawumbe imishado wabona uNkulunkulu engathi usemlahlile ngalokho wavele washiya yonke into imindeni ihlukene phakathi wavele wabothi uNkulunkulu bengawusindisa nje lo mndeni kaningi kuwe eBhayibhelini yakwenza ngeshiya ngoba akakwenza ngakuleli kodwa thina sisahleli bazalwane thina sisathi uJesu njani uyinkosi akayiyona nje inkosi kuphela kodwa futhi uyabusa ezimpilweni zethu bese ngeke simbonge uNkulunkulu ngensindiso yebo siyayishumayela kodwa wawalithatha ithuba lokubonga inkosi ubonga nje insindiso kuphela ubonga ukuthi inkosi ngisamile ngiyababona kwethu bashila abantu kodwa mina ngisamile angazi ngimi kanjani ingakho sithi asimbonge uNkulunkulu 2025 siyophetha ukuthi sisakhola futhi simhlobukile amen sibuke ipholi lami lesibili funa sibuke uMathewu chapter 6 verse 31 to 33 ukuthi asibonge uNkulunkulu u2025 ukuthi uyophela sinambanga uyophela u2025 sinemvumo siyaqoqa kuphela u2025 sinendawo zokuhlala noma ngathi wawunawo umuzi kodwa unendawo la ukhosela khona sibuke chapter 6 verse 31 ya 33 uthi ngakho ke uJesu lokhuluma la ngakho ke ningakhathazeki ukuthi siyadlana noma siyaphuza noma siyakwambathana na ngokuba konke lokhu kufunwa ngabezizwe inganihlo wasezulwini uyazi ukuthi ngiyakudinga konke lokhu kodwa funani iqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe yikhona konke lokhu kuyakwenezelwa iningi amen uma uJesu ekhuluma la efundisa abafundi bakhe ukhuluma ngeprovision uNkulunkulu ayenza kubantwana bakhe uveza abantu abadingayo abantwana beya kuNkulunkulu aveza ukuthi kunezinto uNkulunkulu vele yena ezubaba okuyijuthi yakhe ukuthi azenze njengoba ebala la uJesu uthi ngakhathazeki ukuthi nizodlani nizophuzana nizombathana uthi konke lokho yonke lezo zinto lezo abantu abangakholwa yiyo into abayikhathaza ngayo kunakho konke into abayihlupha ngayo bavuka ekuseni bayosebenza kanzima abanye baze benze ubugebengu ngoba bakhathazekile ngalezi zinto uyibona lento uyibona mayesethi kodwa nina fundani umbuso kaNkulunkulu ipriority yabo laba ukufuna umbuso kaNkulunkulu
ukuthi bamdumise kanjani uNkulunkulu, bamenze kanjani uNkulunkulu ukuthi abukeke muhle uNkulunkulu obusayo. Mayisethi ubaba wami osezulwini uyakwazi ukuthi ngiyadinga. Uyazi ukuthi ngiyadinga ukuthi kumele nini. Uyazi ukuthi kumele niphuze, kumele ngigqoke, kumele ngenze yonke lonto leyo. Umsebenzi kaNkulunkulu loyo. Umsebenzi kaBaba loyo. Akona umsebenzi wengane ukuthi ikhathaze ukuthi yona izodlala izogqokana. Masibheka ku-2025. Shoni singambonga uNkulunkulu ngoba lokhu usuku olabeladlula silambile esiswini. Alukho usuku oladlula singaqokile. Alukho usuku oladlula singenayo indawo yokukhosela. Noma ngathi wakusibona kwakho ikomalume ko-anti seyihlotsheni usendaweni right. Usendaweni enomuzi. Usendaweni ekhoselekile, uyadla, uyagqoka, noma ngathi uyayiphinda ingubo khona abangenazo kwakona. La ngikhonza khona before. La ngaplana ukuthi ngithathe i-youth. Siqashe nje amakhwantana noma amabili. Ufike basakaze lapha eThekwini. Bese ngiqoka abantu ukuthi nina abawu-5 abaholo we-6. Ukuthi ngiyobakhombisa abantu abahlala emgaqweni ukuthi banjani. Bayobona abantu abalala emakhalibhothini ukuthi banjani. Bayobona umuntu ovuka ekuseni emgqomeni eyofuna ukudla ukuthi kunjani. Bayobona umuntu ongenazi, angenawo ama-options, ovuka ekuseni angene ku-wardrobe ayithuzele umbala wenkomo, unjalo. Babona umuntu ohamba ngey'cathulo ey'ngafani, omunye uphatha usu-half ka-right. Ilahlile zalwana. Omunye uphatha usu-half ka-right. Inhloso wabo ukuthi bayobona ukuthi uNkulunkulu nomusa kangakanani kufona. Bayobona ukuthi le wardrobe ohlezi ucomplaina ngayo ukuthi incane, hamba ubuka lapha. Hamba ubuka lapha. Ubona iy'ngane ey'ngangawe ey'ncane zigone iy'gubhu ey'namaxhubu phakathi. Zibhema ama-drugs zenza yonke into. Avuka umuntu maya emgqomeni uyojabula nokudla okushiwe lapha. Akakhathali noma ku-expire noma kunjani. Thina besicomplain, mawadlula usuku isi-expire ngoyidla ngithini mina le. Lahlani. Kunomuntu osuke elindele, athi bona lokho sekuwusuku olulodwa seku-expire ngiyakudinga. Thina uNkulunkulu usibusisile bazalwane ku-2025. Sidlile. Uyimanje mhlawumbe kugcwele amagrebhisi emafrijini. Uney'trobheli. Sishaya ama-toothpick nje manje ngo-31 siqhafaza. Siqhafaza ngoba uNkulunkulu uyafuna ukusipha lezo zinto njengobaba. Lelo friji njengoba ligcwele 2025, vele beligcwele unyaka uqala uze uyophela, awukazi ushode. Leyo ngubo othi wena usayibona kahle ngeke uyigqoke kumele utholene mase uyakukhwezela khona ongenazo lelo bhulukwe khona ongenalo. Ngeke ukubonge uNkulunkulu 2025 ukuthi ubune option yeyingubo, ubune option yokudla. Mawufika kwakho mhlawumbe uvula name-remote. Uvela uthi nje mayengavuli kuyacomplaina siyafona sifile le bed akuvulwe. Umusa kaNkulunkulu loyo bazalwane. Akukho wrong ukuba nalezo zinto. Umusa kaNkulunkulu. Uma usele wahlala endaweni zasemalokishini, wabayibona ingane yakamakhelwane izocela. Usize ebusweni balengane. Isaba ngisho ukukhuluma. Izocela amafutha. Amafutha kusho ngisho amafutha kuphela endlini. Shoda amafutha impuphu nayo yonke into. Kodwa ufuna ukuzocela lokho mayisuka le izolo uyocela le, mayisuka le izolo uyocela le. Lapho ngaye ngayiphila kancane lo mpilo yokocela. Engini mase nguntambama. Thiwa hamba ufike ungqongqoze lapho uthi uma uthe icela umzame ngaleyo mpahla. Ngase ngazi leyo mpahla ukuthi isho ukuthini. Kodwa ku-2025 bazalwane singambonga uNkulunkulu asi-experience-anga lokho.
azange kube khona isikhathi la sithi khona sinakudla kunalokho besenza la opposite besicomplain ngabe siyabona. Sinazi impahla, sinakho ukudla, abanye bethu baney'moto, abanye bethu ba-afford ukwenza ezinye zezinto abanye abangakwazi ukuyi-afford. Umusa kaNkulunkulu loyo. Yingakho uMatthew 6 ekhuluma ngayo leyo nto leyo ukuthi wena akusikona okwakho ukukhathaze ukuthi uzodlana, akusikona okwakho ukukhathaze ukuthi uzogqokana. Umsebenzi kababa loyo, wena okwakho ukumdumisa njengomntwana. Ngayishumayela ngaleli vesi uhamba nje lo nyaka ngathi nakhona ukufinyelela ekuthendweni u-afforde iy'mpahla nokumsebenzi. Emsebenzini uyahola ngaleyo mali ukwenza zonke lezi zinto. uNkulunkulu ukunika into eyodwa ezokwazi ukukhava zonke lezi zinto. Khona abangenako bazalwane. Lesingeke simbonge uNkulunkulu 2025 ngey'ngubo, ngokudla asipha kona. uNkulunkulu akuvumele ukuthi nje uvele ushaye ibhafeni. Istanbul la Krimisem bayazazi abayiphekayo. Udlulusha isipunji, udlulusha isipunji ufuna ukushaya konke. Uthi mawusudlula izumekele futhi lapha usukhohliwe nokuthi kwenzakalani khona abangenako. Khona ungenayo lo option yokuma phambi kokudla okuningi. Option yakhe yinye ma elindele nje umndeni othile ojwayele ukubona olahla izinto ukudla osuke sekukudala ujabulafu. Ngoba laba lento abangayiboni utho uyena ngaphandle ongenayo ukuthi utho isho yonke into. Ukudla ukulindela kulamndeni, lo mndeni uthi lo kakudla wona usakudingi. Angisho kodwa sidlala nje expire. Angisho njalo. Ngizama ukunivezela umusa kaNkulunkulu ukuthi nawe ungayithola usesimeni esinjalo emgaqweni noma inini. Ukuphazima kweso usulapho ulahleke yonke into. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu sisadla, sisagqoka, sinemoto. Asikakwelezi ukuthi ibhenki lize lisijahe nemoto. Umusa kaNkulunkulu wonke lokho zemali. Sisaphila noma ekhona amahlala athize khona kodwa uNkulunkulu lezi zinto usasigixabeza. Bengeke simbonge ngokuthembeka kwakhe uNkulunkulu ukuthi siyadla, siyagqoka. Qala 2025 kuyophela manje. Iy'tsheli lezi zisilindile lapha 31. Amabhrayi ethu sobe nesihlihiza sithi ngoNkulunkulu usiphile leso sikhathi nalowo musa loyo. Asimbonge uNkulunkulu ngalezo zinto. Amen. Ake sibuke iphoni lami lesithathu ukuthi ake sibonge uNkulunkulu esindise ingozini esiyibonayo nesingayiboni. Asifunde lapha incwadi yabaseThesalonika besibili chapter 3 wakhona from verse 1 to 3. 2 Thessalonians chapter 3 from verse 1 to 3. Kufundeka nje uPaul lo ubhalela abazali baseThesalonika ukuthi elokugcina bazalwane sikhulekelele ukuba izwi leNkosi lisabalale ngokusheshsha lidunyiswe njengalokhu kunjalo nakini. Sikhulekelele nokuba sikhululwe kubantu abonakeleyo nababi ngokuba akusibo bonke abakholwayo, kepha iNkosi ithembekile iyakuqinisa inlondoloze komuntu. Amen. Ziningi izinto eziyingozi noma ezubungozi esihlangabezana nazo mihla namalanga esiyibonayo esingayiboni. Mihla namalanga siyavuka siye emsebenzini. Sewinjwayela nje kuthini uyavuka uyidumisela imoto yakho wena uyathandaza noma uthandaza uhambe emsebenzini. Omunye kunjalo avuke aqiyeza ngene eTaxini ahambe wena uthandaza noma athandazanga
akusho lutho kuyena lokho sometimes. Zonke lezi zinto bazalwane uma usuhlala phansi usubuka indaba ntambama ubuka ukuthi kunomgaqo nawo ohambe kuwona sekunomuntu ongabuyanga ekhaya kuleli robot odlule kulona uthe udlula nje zabe shayana umusa kaNkulunkulu loyo usidedisile wasindisa empini ingakho uPaul ebhala la ekhuluma ngendaba ukuthi akusabalala ivangeli ukhuluma nawe ukuthi kunabantu abangafuni babona ivangeli ukuthi lize lisabalala akusikona ukuthi labantu bazenzela nje kuphela ngokwabo lona i-influence kaSathane abafuni babona ivangeli lize liqhubeke asebenzise bona labo bantu ababo ukuthi bavimbe icebo likaNkulunkulu ukuthi ivangeli lishunyayele kanjalo nakuthina uma esithomeni uSathane physical uyabaletha nje abantu abazokufaka engozini noma bazodala ukuthi wena ugcine usengozini kodwa ngomusa kaNkulunkulu asindise kulezo zinto lezo ngomusa kaNkulunkulu lezi ingozi esizibonayo noma lempilo esesijwayele ukuthi ungene nje udumisa uhambe kube yilokho mawusuhlala phansi ureflector uyabona ukuthi umusa kaNkulunkulu ngoba noma unganayo license noma ungangaba nayo license ngathi nje ugibela itekisi yo driver osefuna ukucommit suicide ngalolu suku ayithatha ifanele eweni kanye nani kuphele nyaka uSathane influence ukhona lapha ifaka ngale itekisi umusa kaNkulunkulu loyo Musa wayegibela itekisi uyazi ukuthi sometimes no driver abashayela ngathi akazi kuthiwa babhekile driver nani umuntu ubone ukuthi yaga ngathi so take off ngathi sibhalo straight ma ufika uthi nje kodwa ukhohlwe ukuthandaza ingozi uyibona wona uyibona ingozi le manje nithi yena udriver ethi ningeke ngozani zoshayela nina ayubona kona ngayishaya kodwa kaningi abantu bami ngizoyidinga kodwa umusa kaNkulunkulu nigcine kunjalo nize niyofika niphele nantambama futhi ileso mihla namalanga abantu sebejwayele ukuthi khanjwa kanje nabashayelayo nawe vele usuku ugijima noma vele kusuka umuntu agijima vele angene lapha kwashouted stop ukhohle na ufaka ibhande ngalo mzuzu uyabona usuku benamhle ngishaya ngiphuma vele iwindi lezo zinto ezincane esingayinaki umusa kaNkulunkulu lo bazalwane ingozi esuke ikhona uyibona nawe physical ukuthi kungenzeka kodwa sikhohlwe ukubona sithi silele sizubekile siphupha uNkulunkulu uyasilwela komuntu kuma spiritual sense singawazi yakhumbula ukuthi izwi kaNkulunkulu liyakhuluma ngalo ukuthi asihlome ikhali kamoya ukuze noma isitha maseshaya imthilisho lo yayevuthayo sikwazi ukuvila masenza njalo asiyazi imthilisho lomngaka seyishayile umuntu asiyazi lihloseni example nje uJobe naye bamshaya spiritually bamshaya even physical asazi kwenzakalani ngale ebangwayo ngathi kodwa sikwaziye lo oqalile umsebenzi uzowufeza empilweni zethu bese ngeke simbonge uNkulunkulu 2025 kwizinto asindise kuzona esizibonayo nesingayiboni izinto besikwazi ukuthi ngisengozini manje umphefumulo wami ungaphuma ongingayiluzi nganzama anqaba uNkulunkulu silele sicomfortable sesithandazile asazi kwenzakalani ngale ukuthi uSathane ufuna ukugada ngayiphi indlela mhlawumbe ufuna ukuthi nje ma uvuka avelenze izingane zakhe eyodwa vele nje mina ayisangene into yenkonzo ukuphuma umphefumulo wakho kuphela egadla ngayo yonke indlela kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu asiyele kona konke lokho nasey'mpini zasemsebenzini kwabasebenzayo zikhona empini
bakhona abafuna nje ukubeka phansi for no reason. Mhlawumbe i-reason ukuthi uyakholwa usindisiwe awuhambisani nezinye zezinto. By default vele impilo yakho isuke sesengcupheni. Kodwa mihla namalanga Nkosi iyagayida ekuvikele kulezo zinto. Bungeke umbonge uNkulunkulu ekuvikela kulezo zinto na. Sinambonga bazalwane. Simele futhi ukumbonga. Wena simbonga kanye ndawonye kanje noma umbonga ususekhaya simele ukubonga. Uningi okwengenzeka ku-2025. Kodwa uNkulunkulu wenqabile nathi ngoba uyasithanda. Amen. Ake sibuke ipholi lapho lokugcina. Yenye yama-topic athanda ukuba nzima lawa enzeka nasemabandleni. Abantu 2025 ukukhuluma nawo umzalwane athi besafarisha from depression ne-anxiety. Athi kusale kancane ukuthi a-commit suicide. Izinto ey'khona sometimes for some reason enga-addresswe emabandleni. Kodwa ziyenzeka kubazalwane. Kuyakufika kumzalwane ukuthi abe overwhelmed. Umzalwane abe exhausted emzimbeni, angabi nalo ithemba, afisa ukudika balashiye yonke into. Kwenzekile na 2025 kwabanye bethu la. Kodwa namhlanje sila namhlanje. Inkosi isigcinile. Kuleya depression azange sidliswe ngisho amaphilisi. Azange sibhukwe ini. Sikhona ama-medical aid asakhona, azange kodwa siye lapha kamzala. Ngoba sekuthiwe indlela ayesebonakele kakhulu. Inkosi iyasicontain kuleyo depression. Nokubuhlungu kunjalo ne-anxiety, nokukhwantalala, awufuneki lutho, awufuneki uzwa inkonzo, awufuneki uvula iBhayibheli, iyenzeka lo nto bazalwane. Ngizokukhombisa futhi manje kwabanye abaprofethi eBhayibhelini eyenzeka kuyena lo nto. Ake sivule incwadi amakhosi okuqala. U-1 Kings, chapter 19 wakhona. Verse 1 kuya 8. Amakhosi okuqala chapter 19 verse 1 kuya 8. Ufunda kanje, u-Ahab wamnikela uJezebeli konke okwakwenziwe ngu-Eliya nokuthi ubulele bonke abaprofethi ngenkemba. uJezebeli wayesethumela isithunywa ku-Eliya ethi, sengathi onkulunkulu bami bangenza kanjalo kimi futhi benezele uma nje ngalesikhathi kusasa ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo. Ekhuluma ngalabo baprofethi ababebulewe baJezebeli. Esekuzwile lokhu Eliya wasuka wahamba ukuze asindise impilo yakhe, waya eBerisheba kwaJuda. Wayishiya khona inceke yakhe ayihamba nayo ngaleso sikhathi. Yena wahamba uhambo losuku ehlane waze wayohlala ngaphansi kwesihlahla sonwele. Enhlizweni yakhe wafisa ukufa. Wathi simakade wathi sekwanele manje simakade salusukuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kunokhokho bami. Uma u-Eliya ebaleka uJezebeli uyamfunga, usekule abanye abaprofethi abaningi baJezebeli. Uyafuneka manje u-Eliya useyabaleka usindisa impilo yakhe ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayemthumile ukuthi akahamba ayoshumayela ivangeli lapha ka-Israyeli. U-Israyeli unenkani, awufuna ukuphenduka, awufuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Uqhubeka ngale ndlela abaphila ngayo. U-Eliya yamdepressa leyo nto, yambangela i-anxiety ukuthi ngithunyiwe la, ngithunywe uNkulunkulu, ngiyanishumayeza nina niphenduke. Anifuni ukushiya lezi zinto zenu, anifuni ukushiya lezi ithixo zenu. Wayeseba depressed ngenye indlela u-Eliya. On top of that usefuna futhi uJezebeli ufuna ukumbulala. Maye baleka ufika lapho njengoba lisho iBhayibheli, ufika ngaphansi kwesihlahla. Lithi enhlizweni yakhe wayesithi Nkosi sekwanele. Isimbambile lento, uyabona sengizoze ngife phela kade ngishumela, akwenzeki lutho lento. Lento ungayifanisa nabefundisi ministry burnout, bizwa ngeministry burnout. Uyashumayela umfundisi ngezinto adlula kuzona, akakhulumi namuntu azafinyelele lo depression no anxiety.
uthi inkosi ayisekho lento ngcono ngibulala ayikho phela lento engiyenza la ngithathi angikho ngcono kudlula ukhokho bami kanjalo nakuthina bazalwane kuyenzeka sikhonze shumayele siphile sabantu emhlabeni fika izinto eziningi ezosuppressa indaba yokholo ezokwenza inhliziyo yakho nawe uthi ngcono inkosi ngivele ngife kunokuthi ngiqhubeke nesisimo lesi vela ngikho ngcono kunabanye abazalwane lesho kushuthi ngeke ilunge lento kade ngiyikhuleke ngcono ngivele ngishiye ngife umzalwane usene-depression usene-anxiety unokukhwantalela akasezwa lutho noma sizakela somduduza ngezwe likaNkulunkulu akasezwa lutho hayi ngoba engezwa yile nto emphethe i-anxiety ne-depression and akekho ibonayo noma akekho akhuluma kuyena oyosizakala kodwa uNkulunkulu esemfihlakalweni uyambona umzalwane ingakho uma uqhubeka nayo nendaba leyo uyakuverse 8 uthola ukuthi uEliya usemayisesho lawo mazwi waseyalala anticipate ukuthi kuloko kulala kwakhe angeke asavuke bese kukufa ngoba usecelile kunalokho uNkulunkulu akamjudge ngalutho usondela kuyena ngezwi ingelosi yafika ephupheni iyamvusa idla ndoda usenzela ukudla inkosi ayimlahli ayimkhipheli ngaphandle kunalokho iya-acknowledge i-exhaustion yakhe uyabona ukuthi lo muntu usedangabela akasenathemba ufuna ukushiya usefuna ngisho ukuyicelelela kwakwena ukufa inkosi yamvusa yamnika ukudla waphumula waresta yamnika amandla waqhubeka nohambo lalento kwakumele ayenze nakuthina kwenzekile ku-2025 safinyelela ekutheni angisafuni ukufunda iBhayibheli angisafuni ukuthandaza angisekho motivated nokuya enkonzweni angisiboni isidingo ngcono inkosi vele ingithatha mhlawumbe ingithatha kuzoba ngcono ongcono ngivele ngiyiyeke lento yenkolo mhlawumbe kuzoba ngcono kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe wasikhamfatha ngomusa wakhe wasinika amandla wasigqugquzela ku-2025 siyophetha manje sisaphila yebo mhlawumbe ayikapheli ngokuphelele lo anxiety ne-depression kodwa ngomusa kaNkulunkulu kancane kancane uyogcina inkosi yenzile lonto ngoba oqalile umsebenzi uzona njalo bazalwane uzowufeza umsebenzi wezandla zakhe bese ngeke simbonge uNkulunkulu ukuthi nakhona kulowo ma-depression nama-anxiety esibhekana nawo uNkulunkulu usigcinile sikwazile ukukhuleka noma kubuhlungu noma singaphimiselanga ngomlomo kodwa sikhulekile ngeenhliziyo samuncema uNkulunkulu uNkulunkulu uzosenzela umusa bazalwane singambonga futhi uNkulunkulu ukuthi nasey'nkingeni ezisikhoza ukuthi sibe anxious sibe ne-depression yeruhleze khona ube khona futhi 2025 wonke na 2026 uzoba kanjalo uzobe khona uma umusa wakhe sentangeni yakho ukuthi usubone lwanyaka uzokwenza njalo ngoba uNkulunkulu wenduduzo yonke phela usiduduza ngezikhathi zonke noma ingaliphi usuku uhleze khona ekanye nathi asibe kanjalo bazalwane siphetha nonyaka asimbonge uNkulunkulu ey'ntweni zonke singase siyicabange ngakuthi zivimbe lento yokubonga asiyivale nje manje emqondweni sifocus ukuthi siyaphila siyophetha unyaka and we are anticipating unyaka omusha ngomusa kaNkulunkulu lo musa osigcinile ku-2025 uma inkosi ifuna siwubone u-2026 izophinda futhi usigcine kanjalo ngeke silambe ngeke siswele ngoba uye phela uqalile lo msebenzi uye futhi onjani bazalwane ozofeza ngalawo mazwi ithi happy new year bazalwane ithi ningene kahle unyakeni omusha ningene ninokukholwa ningene noNkulunkulu enhliziyweni zenu whatever sibhekana nakho asikise enkosini ngani ngomthandazo ayibonge inkosi sithandazeni bazalwane